你中呢啲嗌中半鐘飯咁你係飽嘅。我見琴日嗰個搭台問聲我哋話好食啊咁就。係啊，好食過一條水餃嘅都轉我都好少叫嘅，我都咩有叫啫。又有湯飲，有湯飲，有蟹柳咁幾好。係啊，我唔食蟹柳就好係。咁啊唔啱你食啊！你唔食蟹？唔食一個啫嘛，一嚿蟹柳啫嘛，好細嚿啫嘛。你俾翻好多粒俾你咩？我又好多，半嚿就得。係啦，好似係應該就係啊。你唔好食咗一嚿半嚿。你食咗孖寶啊？咪先我睇樣啊孖寶咧。我咧。我就睇見張見琴日搭台嗰個話就抵單叫啊咁話啫。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku dimanapun berada. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oh ya sahabatku, ini lagi ada di restoran. Lagi lihat ikannya gede banget ini sahabatku. Untuk dievakuasi. Ini sebesar bayi itu sebesar bayi ini. Kalau ini yang kecil ini kecil-kecil ini biasanya harganya sekitar 75 dolar ini kalau sudah disetem. Kalau yang itu yang gede enggak tahu apa ya. Biasa itu potong-potong itu yang gede itu sebesar bayi itu. Ini udangnya seperti ini. Ya suasananya di restoran lagi sepi. Ya biasalah. Kadang-kadang ya makannya itu gede banget itu yang satu tuh gede banget itu. Salam Jumat Mubarak untuk sahabatku yang melakukan sholat Jumat. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang lagi menjalankan berakhir pekan weekend, selamat berweekend. Ini sekarang suasananya seperti ini di restoran sepi. Itu meja sampingnya nenekku tuh nggak ada orang. Mau lah, bảo lu.食咗飯啊嘛。食中飯用唔係嗰兩份㗎嘛，所謂嘅係啊兩份啫嘛係啊。咁鬼現實嘅一有飯到肚啊！現在飯真打好多㗎。係咯。哎呀，飽晒啦！今日星期五喎，星期五bữa係啊。聽日咪日大報。未知。係啊。唔晒佢一個禮拜我。係咪要辣椒啊？我好中意星期一嘅，一到星期一就快㗎啦。要辣椒？我都唔明你，一俾咗咁多錢喎，29蚊一俾得五。我見到你以為爭你好多錢，佢都好惡嘢。我頭先見到你揸住咁多紙攞，佢多30蚊我都有嘅你。我爭你29蚊，係咁執過你嗰度，我見到佢。好在我執喺呢度嘅啫。好多執嘅第二個銀包咧，我就唔知啦，真係。我都係唔知啊。Ini suasananya sepi banget di sini sahabatku. Ya seperti biasanya ya di Jumat hari. Nah untuk sahabatku yang melempar sunat ya saya ucapin selamat ya. Mudah-mudahan saya doakan pundi-pundi dolarnya makin bertambah banyak. Oke sahabatku, untuk mengejar tayang seharusnya Anda melakukan live streaming ya, supaya ini untuk mengejar tayang juga menambah subscribe ya. Itu nenek satu tuh kurus tapi makannya banyak banget. Aku aja kalau aku makan nasi itu separuhnya dia itu sudah kenyang. Tapi dia satu mangkok habis. Dia sendiri tuh. Kalau aku sama neneknya itu sama nenekku satu mangkok itu berdua. 係安全啲，包尾好啲。可以玩到啊嘛。係啊，啱啲。因為有一嘢
最尾人哋個個睇到啦嘛，係啊，有時兩個嘢咧就精咗㗎啦。係啊，好笨啊！你過嚟啊！我過嚟啊，2蚊先啊嘛。佢你過嚟我因話我俾人切人哋啊咁樣。佢自己唔記得啊，佢自己唔記得咗，擠咗落去啊！啱收開咗啊，抌落去喎。係啊，忘記啊！都未問我喎。但你未俾錢我啊！我第一個俾你㗎，所以以後你哋俾晒，我俾包尾，唔好俾咁快啊！下次係啊，真係佢哋失感情。係啊，拗啊，佢哋拗啊！最慘冇天，走翻過嚟。最慘冇天眼㗎嘛呢家。我識得一個仲苗啊，約佢打麻雀，佢頭嗰4圈贏咗3底，我哋以後都唔打。佢即刻走人，佢話有水啊，咁撚正。哇！咁佢正啊！頭嗰4圈啊，佢旺到啊，贏咗3底啊。係啊，我跟細豬翻嚟講，咁佢撈尾走啊，佢話有事啊，好快啫，咁啊，第2次唔揾佢啦。佢高鵝青咩？呢叫做。啊，即係咁樣玩唔長。好快。係贏咗你係走咗去，大佬。咁人哋有事啊嘛，都話。屎啱咁啊手啊，咁啊贏咗走啦，你明啊？呢啲邊有人同佢打㗎，頭啊！大佬你有事冇事你都係啊，你坐得落去你就佢講明打幾多圈㗎嘛？係啊，咁佢根本就係有心啊嘛。佢呢個人係計算緊啊，計算啊！冇出唔好入啊真！我贏咗3底仲唔起身？唔係，冇出走啦個真仔，佢話佢真食得幾耐啊？係啊，真係食得幾耐啊真係。啊我唔係我打麻雀，我真係冇爛隻咁坐喺度啊！我仲要啊，唔打啦，打啦，打啦！以前後生嗰時就係啊，我打麻雀有我花名啊！我頭嗰4圈咧，真係贏2底。哇！咁嗰3個就話我唔使驚，等我慢慢贏咯咁。因為我花名咧就叫林美香。係啊，打到起真係有特殊。林美香喎。有威威啊嘛，到底都撈低啊嘛。係真係啊，林美香啊真係。係啊，即係林美香啊。嗰時新聞報告有個叫做林美香嘅貴咗啦。係啊係啊係啊！唔知去咗邊啊？係啊有啲人話佢俾人打死咗。呢個嗰個記者嚟㗎嘛，係咪啊？好耐啦，好耐咯，係啊。成20年都有啦。係一個名叫林美香啊，係啊。有個叫做林美香嘅女仔嚟嘅，死咗啦。你啊好陰功啊！呢家啲人咧捉晒佢啊，俾人哋咧挖晒嗰啲咧神嗰啲嘢啊，心肝啊陰功掉翻去，跟住哎呀好恐怖啊！我見到啲全20年。依家啲啱啱聽完啫嘛，阿五仔講嘅。係咩？嗰個男仔好後生咋，佢點解佢嗰條屍運翻嚟冇晒個心臟 Gimana 啊？ itu 要查緊呢個原因 itu 啊！ paling sepi ya udah tua itu. 廿幾歲咋人哋？你記唔記得陸軍營暴動？阿林軍俾我燒死啊！係啊係啊，嗰時好細個啦嗰時，係香港電台㗎。香港電台啊嘛。積極嗰頭啊！係啊，入咗積極去。嗰頭啊，係啊積極。係啊，太過入咗去啊！佢直頭個腦入晒去嗰邊啊！ Ini orangnya baik 哇！ banget. 嗰時真係好細個，聽到個大聲 Yang 喺 ujung 度。 merah itu nenek yang pakai baju kotak-kotak kecil itu adalah suaminya. 嗰陣時有冇10歲咧？我哋 Dia baik sekali 我 sama 冇啦 saya.，我嗰時都好細個，嗰時唔知係7歲至8 Sampai 歲之 tua 間 setia 嗰 itu. 條有啦，梗係有10歲你幾多軍火專家？係啊，好大陣仗嗰陣時。喂，佢講可以知道尖沙咀加價一斗領已經嗰時候啊，暴動啊嗰時候幾緊要啊！我喺上海街度見到佢一條街係咁走嚟走去，幾犀利啊！放嗰啲咩催淚彈啊，幾驚加價啊！斗領就已經啊！一見到嗰啲差佬嚟啦，就揾定呃啦，大佬。係啊，暴動幾緊要啊！跟住閂窗啊，要閂窗啊，你明唔明啊？嗰次我有一次翻工放工，幾醒啊！真係好在嗰陣時咧，10零歲真係醒嘅。後生啊嘛，我離遠睇見嗰個放炸彈啊！喺炸彈門口銀行，我睇住梗係唔使審啊，梗係喺炸彈銀行嗰個。我一立到去，嗱嗱聲一走過，
過咗渣打銀行，嘣一聲，爆炸咁就。真係催淚彈啊！哇，好重㗎，係啊晒隻眼都出眼淚㗎。琴日前日啦，有個37歲掟死個7個月大嘅條。係啊，嗰個女人啊，佢有抑鬱症嘅原來。又話抑鬱症啊！佢嗰個男朋友係鬼佬嚟㗎嘛。哦，鬼佬嚟㗎。鬼佬仔啊！咩陰公啊？7個月咋陰公？佢喊啊可能。係啊。佢神經啊，有抑鬱。可能冇，即係個細路仔又扭計啊，嘈到佢佢又嘈到個腦嗰度啊，亂啊！唔係一路去山嗰條鬼佬又唔理佢啦。嗰個鬼佬咧死出去咁咪算。係啊，真自己係啊。又冇飯食，啲人又話乜蛋又乜食。又話食我食鹹鹹蛋啫，邊個煮俾我食啊？我朝晏晝。一鹹蛋食咪好咯，咁咪易做啊嘛，鹹蛋唔係易，咁啊買鹹蛋都可以。好彩感恩我阿媽喺度啫，阿媽煲俾我食啦就。我阿媽識鬼路嚟啫，我阿媽又唔識搭車。感恩啊都話。佢有人唔理已經好好㗎啦。係啊，真係嘅，好知足啊真係。真係而家呢人先最容易有產後抑鬱產前。我阿媽佢話菜都冇嘢食就食蝦就佢話陰公佢攞唔住㗎嘛。哇！真係發達啦，食蝦。跟住我阿哥戒奶啊冇嘢食，俾隻大蝦去錢啊佢話。嘥。因為佢攞唔住㗎嘛佢哋。真係發達啦。係啊。佢又攞唔住衞生啊嘛。你食咗碌柚未啊？咩？我食咗啦，我而家開咗啦。喺大陸買嗰個食曬幾滯喎，幾細耐喎，呢個個魚中秋，你冇食㗎？紅色嘅。麻麻地啊！麻麻地啦，真係。14牌，呢個俾16牌元蘇。點解以前啲碌柚好好食㗎？點解呢家買唔翻㗎？好嘅5蚊個，啲蟹俾你食。啲蟹俾你食。多謝，有隻好食唔係㗎，啊，佢呢啲冇乜水啊，梗係唔有甜啦。有唔係啊，佢唔係甜，嗰啲果糖我啊，知啊，冇果糖味啊，唔夠甜。嗰啲西柚嗰啲啊。係啦。我有白蟹，唔知梅應幾啊？點啊？啊幾好食佢又。唔係啊，幾好食㗎，佢佢唔係甜，亦都唔係酸，係啊，係有碌柚味。係啊，好香㗎。係啊，所以我又好心機搣咗佢。以前啊，嗰啲碌柚咧係好清甜嘅，我哋買唔翻咯。冇，你幫佢啊？咁佢做咩啊？我以為阿羅太話幫你啊。我話你真係啊，你估佢做咩啊？咁樣你幫佢。早晨，幫佢攞個玻璃啊嘛。佢又唔酸，但係又唔佢又碌柚味佢就就係冇糖分高嗰啲嚟。好啊，冇糖分高咪好咯。冇糖分高嘅。好大陣碌柚味。好心機搣啊！我想話叫胡鬚咁搣，但係死啦！咁攞嚟攞係咪真係唔攞？我喺個廚房度咁搣幾度嚟？啱我呢把，係啊，係啊，要行斜路啊，係啊。冇單座4座，係啊。冇呢個。你又點解冇啲餅過嚟？咪落嚟，所以兜咗2個字啊。哇，玩動啊，玩動啊，多咗路咯，變咗。行斜路咯，推斜路有冇啲？冇呢個。唔緊要啦，玩動啊，一陣一當運動啦，係推咯。斜路咯，係啊，玩咯，咁你攞個搣甜唔甜？唔甜㗎，一樣係咁，冇果糖。你唔愛你快啲我抱你咯，係啊，如果冇咧我抱你咯。皮我都等咗香碌柚味啊！佢又唔係乾。Kadang aku tak bilang kalau nggak ada lift, gue tak gendong, langsung mulai ngos. Kenapa percaya lah aku kuat 咁 gini 我搣出 deh. 嚟都幾好喎。我聽日去明愛啊，嚟醫生見係後日啊去攞藥啊，咁你好啦，咁多醫生俾你見。咪就睇眼啊，明愛啊嘛嗰啲啊。去邊度攞藥？你點明愛啊，睇眼啊？檢查佢哋。攞藥就翻診所啊，藍葵涌啊，要攬埋有藥攞咁樣。啱啱一紮講。點解冇人嘅藍葵涌係覆診藥？復診㗎嘛，要跟進㗎嘛，食晒藥要攞㗎啦嘛。禮拜有藥攞㗎，禮拜1啊，禮拜1、20號。佢話聽日後日啊，聽日落，聽日㗎嘛。聽日
禮拜日邊度有啊？聽日禮拜六我講咗啦。你有冇聽？啊唔係啊， Oke udah dulu ya betul ya. Terima kasih atas lupa di like, di komen, dan subscribe. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 唔好話好在啫，冇人哋聽到啊，阿温達聽到啊。係啊，我真係。聽日後日。